Kua puta tētahi pūrongo I te tari o te minita I ngā take Māori e pāna ki ngā whakaritenga mō ngā hui whiriwhiri haki Māori I ngā wiki tata nei. Kei roto I taua pūrongo te kōrero e ki ana, me he mea ka rere te haki tino rangatiratanga a te iwi Māori me te haki a Aotearoa ki runga I te pou kotahi, a kāti ko tā Aotearoa me rere ki runga rawa I tā te Māori. Kei mana e piha ngā whakamahuki. E hia kēne ngā tau ko ngana te iwi Māori ki te whakatū I te haki Māori, hi runga I te pou o Waitangi. I roto I te pūrongo a te tari I ngā take Māori I Huaina, pēnā ka rere ngā haki e rua I runga I te pou kotahi, me tuku ko te haki o Aotearoa ki runga ake I te haki Māori. Engari, I roto I te wahanga tuatoru a te treaty e mea ana ka tiakina e te kuini o Ingarangi ngā tangata Māori katoa, rite tahi ki ana mea ki ngā tangata o Ingarangi. Kei hea te tohu rite I kia nei. He mahi whakaiti tērā. O taua kei te tangata whenua o tēnei motu. Ko tēnā haki no nanahi noi honei. I puta hoki I a hone harawira titahi emera o te riri ki te puni kōkiri I te mea kaore rātou I whakaingoa tika I te haki tino rangatiratanga hei haki Māori. Nā kona I ki a takuta Peter Sharples ka kore a hone e tū ki te tūranga minita Māori anō. Meri kirihime te anoki ki ai. Me ngā kaimahi katoa te puni kōkiri. Ara tēnei te wā kia kanga, kia takahia I te mana o tētahi atu. Me he mea ka rīria ngā kaimahi o te tari e te minita, ka hore tera I te tika. Ko tērā, a heita Peter Praoni o te uepu o Waitangi, ko tahi ana he te haki, koia tērā ko te haki o Aotearoa. A hei te rā o Waitangi e utonu ana te kaupupuri I te Māori o te marae o te tī, ki tāna I ki ai. Ko te haki e koero neu tahi mana warurau toru te kaumā rima, e haki o tātou mātua tūpuna, ko te ihi, ko te mana, ko te tapu. Engari, hei te rā o Waitangi e whakai ana te pirimea me te katoa ki tēnei kaupapa. Mo te rā o Waitangi, tukuna tērā mana ki te ao Māori. Mana e piha, te karere.